Doc Martin Megoso. Na de wa ba. Na de me ni wadi ahia. Aye. Ya meet one on one. Aye. Na de me amani mu ni. Ahwe wa che na de wa pie. Aye, me wa ha. Yesi kusie mpia we na se wa pie ni de wo de ade mu oduro na. Enya nkura agro. Doc na de na mo de mai. Enya nkura agro se ebeya Ghana obia ho beto no ene oma etie ene oma etimi nya omomre ese omomre sebe enwo se enye se bi omu ni bibiye etimi tena Adom TV ho ehwe entina ya banzo se so yede nimdie ne enuoma achede anyankopon tiasefo ndi amaye no ba beboa ama omo nso so no obi wo no ma ne gidie nyina hye Adom wati ase enti ne TV ne da eye aha nso so no obenya ne moa ne bibia e afiri so wati ne mekira ase enti na yaba no enti yaba ote Dr. Sharp dia na asem kase Ghana anum nipa dodo na anim Dr. Sharp ote de mekira na ase mama nkira wade me ma duro bia meka ho asem bia no me ma ho guarantee wati ase se wode yade ba me hono na me yema na anye ya me du sika maw me sa ma 150 million cedis eka ho on san fra adomfo woti ase sa de te obi hono ma nipa dada na che watu anamo ohun onye nimpo se aduro bi ye adwuma but aduro ye adwuma minura memede ye adwuma no eye me nanamo na kire me wobro ahafo enkransa yefre ene kranka ache minim no pa menye yade amane mfeli se wati ase West Africa Herbal Award yi omoye no 18th March me ba cho meja ba so body kese pa TV binum ashow won se nena me ba hanum na ma me papa yade bie no numa aye chronic a yentimi nye wati ne mecho anase obidi ne yade bebe on mo se afel anya adwuma ebi nyansi da wo Ghana no for 6 years be to 7 years record no yade a mitimi ye no bia tio wo ye dansefo se me ye yade ayaresam obi na anya ya mane mfra wo line no so ofra mema o mema be 500 million wa yade no wo guarantee a me de ma won so no so obi efre yade a mesimeti maye no se obi frɛ sɛ ebia me yema no waba me hono me yema na anye ya wo mema 500 million 50,000 Ghana cedis sani pakro no medini sika be ma no mesia ma no 15,000 Ghana cedis na sanchi akase a wo no obi anim Ghana no obi anim se wonte enka dade a uhu ye se wate ne me chona se sa na tie ni enyame ade amayeni mesa cancer ekọ obi de cancer born na anye ya oba gini sika omna ma gini sika na da ati misi mabuno sabi kwase abuo no mama na faka aba eno no aye wo ho ye 15,000 Ghana cedis da so ode ne cancer aba no ode ne cancer aba na mantimi anya enyo oli cancer enyo oli cancer ye wo record so anu odin e wo Ghana ha wote na mecho ya de ne bi okura mpa yetimi ya kire ye de atoso se ye ma obi eye chronic kase pa ye ma obi na bia anye ya agipini nchia ntu 10 years me pa cho be ye nya bi wote na mecho esa cancer diabetes me ma diabetes aduro na ya ne ya memu odi asikire awe na maduro nchire hwe ye ma aduro a ye ma odi aduane bia because of yade ntie tuawo mesa hole in heart maneko kidney problem liver problem asthma stroke condemn one ni nyina no mesa na anye ya condemn one na botre mama de wabubugu ho agese ye soa no ye soa na otifi chemu ya Ghana ya sabebre obi anim yo Dr. Sharp de Demon Chaser obi anim ya won saba wo krom no doso but obi ani TV a oye de ben ohwe na me no Adom
FM dia me kasa o Tuesday anwumre be 11 FM but tell no dia me ba so ana ye program mani ayi temam me chia temane from to branso me chia o me sa na tie na se heba yi dia on se enna me tena se manya mre me start ye na che nkam pese me ba na che but enna manya mre what na me chance me ye hepatitis bia me ye hepatitis A, B, C, bia me ye mawa ebeko kura asthma, liver problem, cancer, diabetes, whole heart, kidney problem. Award here, award kura this you know me the most promised fertility of the year. Okay. I mean on the mame. Okay. In West Africa, and yeah, Ghana. So what I say, better meet so 2020. What in the yeah, no kwa no yeah. Wow. Me ye HIV manako. Ose. Is me ye is mobi na nkwa. Mpayifo anim. Da so ewo social media say me ye obi the HIV AIDS ba hono na me ye man na nkwa. Me man 150 million. On some friends me 500 million. Mesan agip ni san chim into 10 years. What in the metronas? And down bebre microphone me. Sharp Dr. Sharp dear, obi anim. So what in the metronas? HIV Ghana AIDS Commission bo the wure when you bia enye wiye no. Me pa choni e ma sakura be yes na betima bro be ye 40 be 9,000. Be yes in Ghana. Ebe bro. But one say eno no omfa nka we no what ya say ayifo no obi anim chap de be pa che o obi anim sane ye nuro ne adwumadi etie obi hwe ye opesu ohun fi se fa he no obi hwe wo be hu obi hwehwe me a me o ka so a first baby na me o ma move free ho me o ka so a ofro ka so aka e bia ofro ka so aka si o ka so overhead na se nu akasa o petaxia eko new market ofro trotro e wo ho ofro taxi ni nyina abo na epe usu petaxia eko new market okay na wakase ubesi wo ADB bank agric development bank what ya say kasua mekom kwan na so kasua mekom eye ba akope kasua mekom ne ye ba akope ufaka na osi wo overhead na se a ana otika no mkura na ebia obefa mekom side ya no aka kire so obesi wo ADB bank wusu ADB bank ho no ma wusi wo no mse ya ukwanim kakra bia onsa right ho ubehun se kwan bi da ho ukwa kakra bi utra be 1 2 be 3 house a ubehun se fitting shop bi ho many fitafo na bo e share wo what ya say ana obi so mo se o ko Dr. Sharp no ma obi abekiro ye nya mran sisi sandboard no ye de edwumade ye yinti no ye no obi animo aduane kora de sandboard ni ho aduane ya de sandboard every day bia so me ye adwuma sisi a me fia no ma me kwotena se ye adwuma enti obi wo no ma oyare watina bre this is the time wa hwa adom mfaso betimanya wa adom TV so ene se wonya Dr. Sharp a watene nka wode ne yade no ba na mebo obi abodam nso a obi madness me dey only 7 minutes pen a cure madness o 7 minutes Dr. Sharp na abotire obi this year what to change na mabontia omomo ne mrewo wa bodam ebi mu apolice for krampo timi hankofo nkrofo ba 7 minutes ye bete no eno ba ukita osika what ya say 7 minutes nkura aya enu what ya say me wa aban bi wo me na na kire me haban e obuna hafo nkura nsan ye free what ya say ache enya me haba na enya na de sa de tie fa number na maye na said ya wokan say usi overhead na wafroka eko new market na usi ubesi wa ADB bank obi kura si ADB ho wo pe number na frewo on frɛ number bayi eno no ohwe TV na enimu de na eno na wo ho no me sanso aboba ama obi ho no ma na na ni no so kura da so ye no wisi kakra eno so yete eno no ye numbers ne ye mienu eye 0266 14 another 14 6 9 0266
1 4 another 1 4 6 9 baako so ye 050 5 5 4 19 96 Mrs. Subium 050 5 5 4 19 96 Dr. Sharp there on fire there man honum enu ho ana me say yade bia maboso bia obi de pa ne ye na anye on frɛ atontia na se wasa ya be man 150 na magina ma agya man wo na wo di cha me se me ma 500 million ana onya bia ampe o me pepa me da se pa bu so na se onya ba komponsu da Dr. Sharp no wasi sika de o de atontia na wagina duredi nti no enya de se wubenya ba kokora bu so ye da se pa se wo kan ye ho na ye twetwe nkomo na me sorry na me kɔ no de na Catherine Texan ese na ye ne kunu a birthday na ne kunu din de Mr. Bernard Anansi oye adwuma e wo Farmer Limited ye Waterma branch wo se one ne ma wife Catherine afa ne ma Stephanie and Steven omunyina se omodo Mr. Bernard Anansi happy birthday to you oye ardent listener of Adom 106.3 and I want to say some of the busia me kai wo se wo hia me aye afrɛ me anoche wa ba adwa se wa na me esu na se man kran so SHS dwumade na eba so 20th no me baby ye nyina ye gina munti no ebra no so eba be ka mansek fo ho akyekyerefoɔ na afi Miss Mansek ebe koso ne award ni nyina no ye ba be gina mo man kran so na bibia ye kama ye da mo ase ye do mo happy birthday to mo a mudi me birthday nyina me ko de kai se o ma here kwabena sante ba betina se na mpense mu atwa so anoche wa ba makra